ese wageze hano gute? Tubwira uburyo wageze hano mbere ko tujya ku buryo warubayeho muri iriya shyamba. Nageze hano nari mbayeho nabi mu mateso, naranyagirwa ngirirwa nyagirwa, ubwo no kujya ngajya nabi kuko guteka ndi wateka ku manywa bateka nijoro ku buryo ku manywa umwotsi wango wagaragara. Nabonye ubwo buzima ndabuvamo rero niyo bagiye kunyimurira kandi wenda hari nzana batoroka bamaze kungira guca yuko wenda nabatoroka bakamfatira mwayo mashamba bagiye kunyimuriramo, ubwo mbitamo gutoroka ndizana. Mu ishyamba rero wabaga kwa komanda wuhe? Tujya twumva ngo ba Omega, udushyira n'umucyo ku witwa General Omega bakunda kuba kari muzima, abandi ngo yarapfuye. Utubwira baga kwa komanda witwa nde? Kwa Seigneur de Guerre. Seigneur de Guerre amazina y'nyakuri bamwita Noheli. Noheli afite ranka petiri ni general. Ntago ari general atubese, ni lieutenant general. Ni ibintu nakubwiza mu baramupromotinze saba lieutenant general akakanya yari lieutenant ahubwo. Ubwo bamushizeho muri ino ndambara niho bamushize. Rero tubwire iby'umugabo witwa Omega. Ubundi Omega ni muzima yarapfuye? Omega Omega ariyo hasi mu mashamba aracariho, wapfuye ni Ruhinda. Wapfuye ni Ruhinda. Aha, hanyuma tubwire bite muri iriya parike muri bangahe? Usize abantu bangana gute? Abo nzize turi kugera muri 250 bakiraha bari gupanga kujiyo hepfo mu mashamba uko abandi bo baragiye. Abandi bo baragiye mashamba ya hehe? Warikare. Muri gukoresha iyihe nzira sasa kuko ibice bizengurutse iyi parike niye muvuye turi bigenzo? Tubwo turi kunyura hano bagafata hari imbande ya Nyamuragira umwe hagati bakikiye nanone Karuri, tugacuma hagati tukabirinduka Nyamuragira, tugakikira Bwiza tugaciye hirya inyuma muri bwa busozi, bakaminduka bagaregukiye hasi ya za Gicanga. Ubwo bagera Gicanga bakazamuka basa n'abagiye kongera kugera imungoti baciye bamaze kurenga barabara, ariko mungoti iri hino hakurya yaryo sasa unyuze mu kuko bagenda ijoro gusa. Nijoro ubwo ugacurika ukamanuka iyo hasi mbega ubwo bagenda ijoro. Iyo bagezeho ubwo bagenda urugendo ku buryo uragenda mwagera mu hacamba umaze guca mukagumaho. Ubwo ijoro ryakongera kuza nijoro, ubwo mukabona mukongera mukagira ute mugacumbura. Nuko bagendaga abandi bagaca muri ino nzira ya hano mayaga hano inana. Tubwire muri FDL warubaye mwari mubaye ubuzima bwo muri FDL n'ubuzima bumeze bute? No buzima bubi kubaho tunyanyasa abantu. Nyanyasa ni gute? Hambura ngubu bakitokeza guca muri Goma bakaza, ubwo niba aragane baguyeho bakakajana udukoko usanganye udukuta ukajana. Ubwo buzima nibwo babayeho. Ikindi wenda bari kujya ni ibitoki birabisigayemo no guca nibyo bari kuja barajya muri makinza rigiye kubica. Ubwo niba ikintu uko bari kubona nyine inzara yaje bakaba bagiye kwimukira hasi mu mashamba, naho mungumo bafite ubwoba cyane. Gahunda ya FDL ni iki? Ntawe wayibagamo bakubwira ko gahunda ya Nyarenge? Njewe bajaga baranjiramo icizere ngo tuzataha u Rwanda, ngo muhumure ngo ibingo bizashira, ngo turangije imyaka 30 mu shamba. Ariko nje natekereje ndebye ubuzima ndimo, nubwo barimo kuragenda uriya mbere yuko baje kukwigisha mbese bakumenyeza ngo bagusuzume kuri umusirikari bagukubita ingoni 400 babona uzitakugwajije utabaye indembe ya cyane, ubwo bakabona bakakuvura. Waba indembe cyane bikagenda tese bakakuvanamo, ubwo waba uragera wapfa ubwo ugapfa. Ubwo ndago biba bahangayikishije. Kuvuga ngo bagataha mu Rwanda, bagomba gutaha mu Rwanda mu mbongo ngo bazataha ngo bari kurwana. None se ko mwarwaye? Ariko ahanini ubwo banagize bwo no gutoroka narindi kubipanga, nuko natekereje ahantu hose buno hose mbere baratubwiraga ati Goma ngo ndizafatwa ngo dufite ibikoresho byinji, ngo na gisegeti yaduhaye ibikoresho ngo ndago Goma izafatwa ngo tubyemere. Ubwo rero nabo natwaye kubona twese tubona igihugu cyose nta hantu dusigariye. Nuwari upangaga wenda ngo kuzamuka, arigenda napanze gutoroka muri gura mwaka gwashize wombi bweho turatorokana arabivuga. Abivuze ubwo cabaye banyirije kabiri bamanitse tenaba kaja barandaza mu mazi, ubwo ngo bitwa n'ingoni 350
ngo nizi nzimbura rupfu. Ubwo nabonye ubwo buzima nje ndabuvamo nibwo napanze kuvuga ngo reka ndare ndatoroka uko badutwitse mu joro nirigwayo ngeje ubundi nijoro manza naje gucunga bariye kuri pewe kugira batambona ubwo ndabona ndadevia yego. Ariko umuntu akibaza umuyobozi ubu ngubu ubahereza amabwiriza muri FDLR uretse uwo Noheli umuyobozi ninde? Ni Nduza ni Guillaume niwe muyobozi wa FDLR. Niwe watsimbuye Ruhinda. Niwe watsimbuye Ruhinda ni General Furu. Ni General Furu. Ubwo munani uwo ndurira hepfo mu mashamba kuko hariho n'uwitwa Ruhara. General Ruhara baravuga cyane. Nibo bariyo hasi mu mashamba rero ubwo niyo bari bagiye kutujana ngo tuje turabacunga. None ubwo Omega ari mu yahe mashyamba noneho? Omega nawe ariyo hasi. Uwapfuye ni Ruhinda. Nyine Omega ari mu zihenewe. Omega ya hasi ari hano nani Omega ari hano. General Omega. Muheruka kumubonaho? Ari muno ari muno. N'igihe kingana tumonyeho. Ndakwezi kwari kwashira. Aracari kuko niwe twari turamanukana nawe mu bari kumwimura muri bano bari gutwika. Aracari hari. Ariko ngewe dongera ngo baze wongere unadusobanurire uburyo bagutwitsemo byagenze bakoresheje iki? Bafite icuma bafite ubwo bagishiraga muziko camara gusha kimaze gutukura ahasigaye bakabona bakakugira guca bakakwandikisha ni icuma gishusha nef 5 plus bisobanuye ngo iyo tuzagera mu mashamba ngo bazaja kuduhigayo ngo ubwo aho tujaje turamenyekanira ngo uwo bafashe muri bano ngo bafashe ngo baje barabura no ku kuboko barebe niba bafite kino kimenyetso noneho nawe niba bagufashe utorotse bakareba hano bagasanga uriho ubwo nawe ngo uzabura umugambanyi wabo ubwo no kukwica. Ikimenyetso ni ikimenyetso cyo kugira ngo bakumenye cyangwa ni kukumenya ngigihe bagezira hasi mu mashamba bari kugwana hakaba ngigihe bagwa ngo ku musirikari utari uwabo ubwo mbere yuko bamukoreye iperereza ngo baje baramanza bareba hano ngaha noneho nawe ugifite n'ubutorotse ugiye nibagufata ubwo bazaba bakumenya yuko wari ubatorotse asigaye bagutwice bakwica mwese bakirikiye cyangwa buri wese agira iki kuko nk'iyo mibare usoma ni imibare ihoraho iyi ni imibare bari kudutwika buno ndo byabagaho ndavuga wowe ufite imibare yihariye cyangwa n'abandi twese nuko nguko bari kuja baratugera buri wese bagomba kwimushyiraho ni guca bari kuja baratugera hanyuma kubajyana mu mashyamba bari kare twari kugera kugira ngo mugende gukora iki kucunga abo bagenerali kuko bafite imbungenge yuko bazaja kubahigayo bakabasangayo kandi bazabahiga ngo M23 witeguye gutaha iwanyu mu Rwanda cyane ni nkube butumwa waha abo wasize mu bari kubundabunda oya reka tuhere kuba mu rugo kuba wasize mu rugo ni buhe butumwa wakwifuza abaho ubu ngubu mwana wasize mu Rwanda ubutumwa nabaha nuko nganje ngo umwana bari barafashe nk'inzererezi wanze kumvira amabwire y'igihugu camubyaye ubu ngubu ndazasubira kubwerabwera ahasigaye ndatashe ndashe mu Rwambyaye ahanyuma basigaye rero subundi bajya badukurikira ku marezo sosiyo kuri YouTube barabikurikirana buriya na hano guca ndi kuvuga niba biri kugaragara ku ma YouTube bari kundeba ubaha ubutumwa na buri ubutumwa bituca impaka kuri Omega natahe areke guhora arazerera mu mashamba kuko igihe cyo kuzerera cararangiye natahe kuko ndagazazerera ngabivemo nanje ndi umusirikari natashe baho ubutumwa uko mwasize umujyi wa Goma mbere yuko M23 ugeramo baho ubutumwa uko wayisanze ubu ngubu uko twasize ubu M23 yafata muri Goma uko hari hameze ubu siko hari umutekano nta sasu rugerukira kuvugira muri Goma kabisa nabo iyo bazagwa iyo ndabasukagaruka guteza umutekano muke muri Goma nta rugamba baba warwanye suhanganye na M23 mu myaka irindwi maze niye wasakiranye na M23 urugamba rukomeye ni mu Kimoka no ku Masisi ku zone ishusho yo ku Kimoka mu Kimoka ufata rino barabara turahazi tubwira uko rwari rumeze nyirizina
bakubitaga amabombe ukumva amatwi garapfuye. Wenda amabombe nka 20 rimwe hano irindi hano gaje garakugwaho nguribuka no kurasa. Namwe mwari muyafite. Abenshi babishe bo ubwabo bakabiyicira ngo ndo bari kugwana hejuru y'iki yayo mabombe yabatesheje umutwe. Ariko wenda niba warigeze uganira n'umuntu wahonotse Kanyamahoro yakubwiye ko Kanyamahoro byari bimeze bite? Kanyamahoro niba mwarahuye pe. Kanyamahoro naho twari turi ruguru mu Kirunga Nditi mu Nditi no mu Kiringo byageze igihe badusanga inyuma ya Kiriya. Tubwire Kanyamahoro ukuntu byagenze. Utubwire nk'urugamba rwabaye rubi ukavuga uti ni urugamba kabisa. Ahangaha itariki byari. Nase ko baje kubona aho mwicaye muri agatsibu kagira ngo wenda bari kubareba kandi ubwo murihishe. Ubwo kaje ukabona ibombi baguye hagati. ari bagenzi bawe bapfuye muri kumwe barapfuye ico gihe Kanyamahoro hapfuye 9 bapfamo n'abazarende bo kwaje site 12. hanyuma tubwiye wowe ubona gute mu nyuma yuko muhanganye kabatsinda kabirukana mukamukunda kwirukana n'abagabo bafite kandi bo kubaka igihugu bataraba gusenya. Twiteguye kujya mu Rwanda. Oya nabaturutse nijoro uko byose bamanza bari babitwatse ubu na telefone nari mfite ni y'umudamu. Wari ufite umudamu inaha? Yabagani Kanyarucinya. Ubwo hano muri za Kanyarucinya cyangwa n'ahandi muri bicara abayifudere bafite abagore babona imiryango babana muri Goma. Oya aho nanje nabaga nari ngodesheje mu Gakwe nimwo yarari hejuru yo kugira ubwoba bwo kuvuga ati niyerekana bakamenya yuko umugabo wanje bagira ruguru barangirira nabi. Kandi ndarababonye ngo mbabwire yuko mfite umugabira hejuru ubwo nawe rero akabaho ngaho ari umuntu ufite gesikesi. Ariko dufite amakuru ko abaturage ba hano mu ntangiriro z'ishyamba ariko bajya babasura ruguru za Mujoga nayo mbo bajagayo byo bagiye kwikorera ibyo kuki ngakura bajyaga guhaha ariko ukabona banari kuganira nabo nose ko nanje naganiraga nabo. Hanyuma se abazungu batabanyikiye muri iriya shyamba ngo miri gufatwa bo bagiye byarangiye bagiye mercenaire. Abazungu barabajanye niba barabije simbizi abasigayemo ahubwo ni guverinoma. FARDC irimo hari Abazungu guverinoma niyo yabatwaye bari mu shyamba hari. Abazungu barapfuye. FDL niwe wabishe. Yabiciyemo hari hejuru. Hatashije ikize kandi barafatana kandi bare ku rugamba rumwe. Abo bakiye ngo ku mbamvu z'uko gisegeti yari yarabafashije akabaha imbunda n'aba guverinoma nibo bakiri muri amusha. Nyine abamisere nabo ni guverinoma yari yarabazanye bo kubera iki FDL yabishe. No si bo waje ku ngatwe bo hasi ndo waje kuboza iyo ngiyo ngo mbese ngo uyu mwamuhoye iki ubutumwa kuri FDL yabutanze. Sawa urakoze.